Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagtultuloy ti panagsanay da Ruben ken Lindon iti kabakiran. Nang ipakat nila kay Ignas iti palabog, ngem nakita ni Ruben. Iswasanda na nagtuloy ken ni Lindon na magna. Sanda nga amo asubsubukan lang ida ti lakay, tapno agbalinda na sipot. Iti sabali abangir, nakarik na iti panagdanag ni General Barbosa, gapu iti pan nakaraot ti balay na. Nakunana ka ni Mr. Fortesa ti panaganad da. Iti daytamot lagun daway, kastaunay ti danda nagdadayana ken Celia, gapu iti panagsakit ti barukong ni Bakit Ansing. Iti may sangal daw, ngayawis kuman ni Celia ti panangan ni Bakit Ansing. Nasdaaw da itoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Manang Ansing, bumangon kan. Nakaluto akon iti kana. Diyos ko, natay samot to ni Manang Ansing. Nakaunat mo to ni iti Katrina. Manang Ansing! Apay pinanawan na kami matan ka ni Diana. Mana! Sana pa yan natay, Celia. Nagsauti na tay! Hoy, Celia, sana pa yan natay. Inyong natkulaang tibagi kakaslabang kay. Siyak ti matay iti kastangar aramida Manang Ansing. Matayak iti nervyos. Padpadasik laang ti agidda na kaunat. Akaslabang kay. Tapno saan nagta maikawain tun matayak. Manang Celia, Ante Ansing, anya ka diti mapaspasamak dito eh. Ni Antim nga Ansing, senyorita. Pinagdanagnak. Managkapi ka nga minis o nervyusa ka, Celia. Anya nga miti inaramid mo, Ante. Nagiddaak lang mo takaslabang kay. Sa ako yung parabaw ti ima kiti barukong ko. Ngam dinong awan nak mo ni Celia. Anya? Da kayo mo da sakit ti puso na. Saan mo da siyak tagsakit? Talaga nakigtutak itay, senyorita. Impagarup ko nung natayan ni Manang Ansing. Anya matan ni Ante Ansing. Managraba ka talaga. Amang ano siyak tagsakit ti puso na gapoy ti day tangar aramida ni Antim, senyorita. Saan nga tangag kabawon ni Ante Ansing? Iso kasta ti aramidan na? Diyak amo, senyorita. Amang ano agkabaw mo't ngagpayson. Mabit lang nga, Manang Celia. Yalaan ka iti danom nga inumam. Si kamot Diana. Prak-praktisag laeng. No kasano ti matay. Tapno sa anak ka may kawa. Anya? Di kayat ko, daytay nakaisemak amatay. Ada make up ko kan napintas ti bado. Anti, pangaasim. Di ka kumamot agsawi ti kasta. Saan ka pa'y amatay? Ay, amo kon Diana. Gaon tag kasarti ipabadom to kanyak, numatayak. No kasla, naikasarak meten. Anya? Laglagi pom day taabilin ko, Diana. Al-alyaan ka no di maramidin. Sige, Ante Ansing. Kastang to ti aramidan. Very good. Kasta ti kayat ko asungbat. Rumwar tayo man kit di. Sa dino ti papanan tayo, Auntie. Basta, ibagak tuken ka, Diana. Senyorita, sa dino talaga ti papanan tayo. Apay nga agturong tayo iti Memorial Park. Tsak amo ka ni Ante Ansing, Manang Celia. Basta iturong ko kanulaktan tilugan iti daytoy. Oops, para! Ha? Dito'y ka din ti pagsardangan tayo, Ante Ansing? Wen, Diana, isardan mong tilugan. When, Auntie? Batog mat ti opisina ti Memorial Park ti nagsardangan tayo, Ante Ansing. Anyang iti aramidan tayo dito, Manang Ansing. Ay, gumatangak man iti luti, apakay tanemak to. Anya?
Dito'y abanda ti kayat ko pa kay tanuman to. Diana, Celia. Anya? Nabayada kun dayto aluti. At least, makita kun ti pa kay dulinak numataya. Ay naman ang ansing. Makapakintayag tar aramidem. Apay ko mga kintayag ka, Celia. Mayat kit diti naramid ko. Tapnusan kayon tungag pari ko tamang itabon kanya. Ay, Auntie Ansing. Awanan ti pagparikutan yu. Gaputan na bayada kami na serbisyo. Agraman ti pan na kaimasayag ko. Isudan ti makaam mo. manang ansing. Makapaliday mo ti kastoy nga aramidem. Awan tagsang sangit ko nakmet kada kayo takayat ko talagang ti matay. Ay, wanggayam. Package deal ti nalakaluti. Buy one take one. Anya? Ti kayat ko asawan. Dua ti mabali na may tabo ni ti abot. Syakto ti aking babapasit ti daga. Ni Dolores kumati kadwak. Ngam mga noga pa kami lang iti unag ti daga. Asino kada kayo ti mga yata maiparabaw to kanyak. Kwa? Wag sa o kayo tapno amok, Diana, Celia. Itay ka pa'y ato manalihaw, honey. Kasla da sapsapon eh. Ako, di naklata ni Kaskaso, honey. Kit-kita lang taglawlaw ti restaurant. Anya, Mabait lang, honey. Ayabak ti waiter, kat adda damaga kan ko na. sige lang, honey. Waiter! Umasidag ka man ditoy. Apay ka di, ma'am? Aday pakita kan kaaladawan dito'y cellphone ko. Sige, ma'am. Oh, atoy. Amamom ka di day ta babae. Blurred, ma'am. Diyak ko na'y mailasin. Ha? Ay! Amamok na ita? No kasta. Amamom na ito'y babae. Ugun, madam. Iso na itatakin ko kwa iti na ito'y restaurant. Anya? Ni Ma'am Diana da ita. Kukuha na da ito'y restaurant. Ni Diana. Mala, pumanaw kan, katagyaman ako. Ugun, ma'am. Thank you. Honey, napauli magkamatan. Pudno nga ta, timbaga ti waiter. Ako kwa ni Diana da ito'y restaurant. Di ka di Diana nga anak mo titagdagamatam, honey. Honey. At to'y tiladawan ni Diana. Naalakday taladawan idinag-selfie ako. Ma'am Diana, masaya ta si Marong Karka ita dito'y restaurant. Apay ka di? Di na magtimay sa customer tayo. No asino ta akin kukuha iti na ito'y restaurant. Ada pa yung impakita na aladawan mo kanya. Anya? Ladawan ko? Kuna? Ugun, ma'am. Sino day ta customer? Napintas abakat. Napudaw, kung sexy. Kaingingas mo, ma'am. Anya? Agyaman na kiti day ta nga imbagam. O sige, agsublikan iti trabaho. Uwan, ma'am. Nilakit di mamatidakdakamatan ti waiter, manang Celia. Anya? Naggapo dito yung restaurant ni Mama. Impakita na tiladawan iti cellphone na. Kat impabigbig na iti waiter. Anya? Naibagamot ti waiter. Asyak ti akin kukwa iti dayto yung restaurant. Makarignak iti panagdanag, manang Celia. Tinasayaat. Bilinam anay bagdag iti taom dito restaurant. Nukas pangarigan ta umay tumanan ni mamam dito yung agdamag. Saan da nga ibagbaga ti pagnanaedang. Wen manang Celia, talagang akasta ti aramidan. Piwag ag tupay tingiwat na dya Dolores. Ag times to tingiwat na gapoy ti panang piwak ko. Auntie, di ka unay agpungtot. Makapadakas kan katikasta kuna ti doktor mo. Saan langan nga gararami di ti sana nasaya at na dya Dolores. Isina ka talaga ti spiritu na. Babaan ti shotgun ko. Auntie,
Pagkalmaam ko malang tiriknam. Saan ka pala nga mapmapan iti restaurant, Diana? Sana bale, ta nabilin mo mo nagiti tao ijay. Sigurado nga agsubli ni Dolores iti restaurant. Tapno agimbestigar. Auntie, No siyak lang ti makaranakan kwa na iti restaurant. Ipakan ko amin kan kwa na dagiti nagtulangan. anya? Isalsal ko amin dagiti pinggan iti naglawang ngiw na. Suron kon. Auntie, imbagak matan kan ka. Di ka unay agpungtot. Diyak nga ron malapdan tagpong toot, Diana. Talaga kagurgurak day dya babae. Luko tagtupay ti rupa na kasla papel. Anya? Ruben, Rabin, ngem adda tapay laang dito kabakiran. Shh! Di mo piksan ti agsaw manong Lindon. Apay, Adda nariknak nga agpalpaliw iti san uni nga dayo. anya? No sino man dita. Isagmak na lang ti bagina. Mapanak iti lugar anak kariknaam. Di mo ramitin dayta manong. May isagmak ka lang. Anya? Di kag dardarasodos. Amangan no inturong nata dito niyang kalignas. Tapno makilaban kadag iti bandido nga agnanad iti daytoy alugar. Amo kon ti pagkapsutan ni Lindon. Nalaing ngagpaliw ni Ruben. Idinto ta dursok ni Lindon. Di na pampanunutan ti pakaisagmakan na. Awan ti sabali ang makalaban nyo ditoy. No di kat agparik na aklaang. Tapno masursuro dati agpaliw. Ken agbalinan ng tibkar. Agtignayak manan. Agpamarangak akas lakabosor. Mabit lang, Ruben. Adda nadlaw ko. Anya dayta manong. Diskarte lang ti kasabulan. Tapno matiliw ta ti mang palpaliiw kadata. Anya? Kamaganta ti awanan bain. Umay ka, surutan nak. Agsaga na itaday jay at tao. Awan matanda Ruben ken Lindon. Nasiputak la ida itay anang surot kanyak. Jak idan makita pay. Limawag iti aglawlaw, gapo iti lawag ti bulan. Mapanak iti dayta. iti dagas. Umwar ka di ta naglemangam. Nasiputan dati naglamangak. Paltugan ta kanusan ka arumwar iti kasama ka na naglamangam. Ruben, Lindon, siyak daytoy. Uncle! Ang kalignas. Kaya't mo asawan. Sikat isursurutan mi. Wen Lindon, Delikado daytoy nga inaramid mo, Uncle. Kasanon no pinaltugan ta ka? makigasang gasatak. Tapnula ang makasorsuro kayo anaimbag. Ruben, Lindon. Anya? Kat kablaawan kayo, gaputaam mo yung ti agpaliiw. Sa anak ang nagbidot, akabalan nyo ti panubok nga impaaramid ko. Saan kayo ang naisagmak kadagiti palabog nga inaramid ko? Ang kalignas. Panagkunak, kabalan yun ti makilaban adwa kayo laang. Naan-anayan ti panagtalak ko kada kayo. Nugagangay laang akabusor. Saan na amasurutan tinaglamangak. Ang kalignas. Nupudpud no akabusor tinang ipaturong kanyak iti paltog. Sigurado ang natayak kumaitan. Ulitak nga ibaga kada kayo. Akabaalan yun ti lumaban. Mabalin yun ti agtignay. Adwa kayo laang. Buisit. No kano nga agapapura na tao. Isunat ti panakatrapik. Maladaw ako ni papanak. Nagbusinag man. Ayan dagiti traffic enforcer. Payasan na nga imando dagiti lungan. Maladaw ako na talaga di papanak. At ang motorsilo nagbalagan iti dalan ko. Nilinton. Oops! Tiyawanan bain. Pinaltugan na. Ag-counterfluag. Kartingag ti mangibwelta iti lugan ko. Baka mulitan madamadong parkualugan. Tinapanag. Maliklikak ni Lindo namang palpaltog kanya.
Sana mabaligin na makamatan ng nilindon. Insabat ko, itiwanwi anda ng tilugan ko. Tawanin sa bali pagdaan. Wisin, busbusin na anda kung nagiti masabat ko alugan. Sa bali man ang motorsiklo din kumamkaman kanyak. Sino ti maisa? Nalapit ani Ruben. Hindi kanon, tuwada nakapusor ko. Iparpartak ko pedagmaneho. Ikis ko tilugan. Tapno marigatan damang baldong kanyag. Gapoy din na ito yung araramidag. Marigatan kayo mang parmag kanyag. Agsay-sayang kayo langit ibalay mo. Napaltugan ti pilit tilugan. At marigatan ako namang kontrola. Matay ngatan ni General Barbosa. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.